Abarundi a chipigipigi kurwase kaunti ya Nyamira nigo basegeturwe kwene kibna nkubwati bara machika para chinga kibarase mirimo yabo kwana chinga ki chege karo kyo kubareta amo abarundi abo ase abanyakirogo ao akuru ase chi stage ao imeyoro ngoro Nyamira Nyamira South umobes command kurwase getaseni ke Nyamira Pauline Muita nigo abakureire bari batari kubwati amachiko para gusina marogo egento umunyakirogo we sekta eyo ya bodaboda kurwase kaunti ya Nyamira Bernardo Rindo asingere na kugania nga kiromonto abwati machiko na marogo unabekire buna Polikapukara agutamanya asama tukabwango igani yebikorabi mibasokano yeche bara byagendera ko bikomentekana nane chinga kichiga emburegende tukutwatsinsa mu chinyinga imeyorogongo rwagusi igo abanyakiroga abayiga bechi bodaboda kurwase chi stage imejerusagiye ureigarwa Nyamira South banyarako bagotwale gekaro egekirano konyora megilyo na kibakwirinda chinga kibarase kibara abarayi bonsi bechi stage wa Nyamira South to umiranire ga police station asokwamisho amangana apoda boda na serikali yetu no yalenga yonsi. So tumekuja kuhamasisha kwamba ni muhimu wana bodaboda wakuwe na road safety ili wajue kwamba wanapokuwa wakitumia barabara wakuwe wamehitimu, wamesoma sheria ya barabara na pia wamepata driving license. Obuyabu insurance ya kerona jete insurance kwanza alitangani igere kombali salio twale ekero umanyego soyega pigipigi usegali ya upara obuyabu mboli buna nikeso achali ebe aguno eko konya onyo obugole tiumia usegwa salikende nomusangirikano nyara kuba gwikiranwa muno munyakirogo we sekte ya bodaboda kurwase county ya Nyamira sereta base commander we chinseme chiga cha Nyamira asereta Paulina Muita egati yababwatani ba sekta y'obosombi abo babwatukira bosemya nanenego chase abana bodaboda abaiganga tubaboneta kunyariko bakwirinda chingaki bale ase ebara. So tuwe waangalifu wa barabarani sana unaona kama wakati huu wa mvua tuwe waangalifu sana, limit our speeds to avoid alcoholism wakati tunaendesha, tukue wasafi, pikipiki zetu viti to make sure ile inabeba abiria iko in order. Abiria wetu tumewabeba vizuri. Unajua kuna wale abiria wanapenda kukaa sijui naitwaje ile una face hivi itakikani olengana no base command uyigasireta Pauline Muita nigabasemira abana bodaboda abagakwa na kibunango bwati bale amarago ye sector ya bodaboda na nechinga kibago korobo sombi bwabo eligwetanga korwa samabe angabunaye igam. Make sure wewe kama rider kwanza jiangalie wewe kimwili wako, make sure uko na helmet. Hiyo helmet ni muhimu sana. Kwanza siku hizi sisi tunaambiwa ukituma hata kama ni accident, taja kwamba huyu mtu alikuwa amebeba nini? Helmet. So hiyo helmet wana insist on that. Kwa sababu ni muhimu. That's why iliwekwa hapo. Na make sure abiria wako mwenye umebeba, unaruhusiwa kubeba mmoja, si wawili, ni mmoja. Make sure hata yeye amevaa helmet, ako na reflector, na uko na driving license, wengi hawana. Nigento korenganamo na abagendi abaiga babodaboda batogirie na kuria eiranga mbatukunyaraka bakoira ujumbe yo guchasa abande elio kwene kibuna bali mebasakano y'ekibara na kulinda amagima y'abana bodaboda chingaki bali asimiremo yabo. So ingana nale koira guchasa abantu baminto libandu chikurukalia batale kunyara wikaga montera bondo gwensi ukurukunga no mwana bodaboda tumasako karama moja na masini niyo gutoka para onye tobege tindu reflector ni helmet kubwatikana machiko twanya arabono iga ntochi kwa basigari baminto bachira iga bagenie gasia nkongu tiatobeke ebintu ebyo tukona kurigiria ebintu ebiri totarana lakini ntumwe reflector ne helmet is comparison. Thank you. Ginko reporter igetaseni kia gatembe kuriga imeje county ya Nyamira inchi gonkuru kwa Polycarp Okara.